Oke, pemotongan kerbau guys. Kerbaunya dipotong. Kita harus menjauh. Menjauh dan menjauh. Kerbaunya dipotong. Mati nih. Ah. Mantap. Jago dua ini tuan. Tinggoro. Satu kali tebas mati. Kita ngerti na pira sa labo natin dito Nomor berapa parangnya ini? Satu kali tebas na mati Mia. Nomor berapa sih batunya ini? Iyo, satu kali tebas. Tajamnya itu pisaunya. Orang dari mana kah ini? Dari Toraja kah ini atau dari jauh sekali. Satu kali jadi tewas nama langsung itu bang. Oh mati. Oh nah. Makau ke mana keluarga? Sudah makan. Mangga mau. Oke ya, kayaknya sekali. Ya, boleh mika di sama jauh perjalanan. Ada masyarakat Mereka memilih di komputer tuh apa Sande? Oh, dulu lalong. Lalong. Sambal ya? Apa kayak? Lama sebelum batu standu keluduk ini. Oh, sebelum batu standu. Oh, lama sih deh. Lama sih dia lu lama. Iya. Bagian mas. Baru pekandan masuk ke kamu jual sudah. Iya. Dia lihat nano. Apa itu dipakai man kan tuh? M5 lah, MP lah kayak itu. Dito ano? M4. M4 dipakai sirangin na ano. Dipakai gola dolo mana sirangin. Apa to? Itu. To iyon na mabong. Iyo. Bongsan pasti bebet sa ini dia na. M4. Oh, sorry. Sampai lah Columbus ko muna. Oh. Yeah. Oke. Iya, oke. Berpekarya dulu. Eta. Pemerinding. Wah. Tidak boleh merinding deh. Wah, selagi boleh merinding lah. Masol lah. Keluarga dari merinding. Wah. Mantap. Oke, betul. Makan siapa ke Bande? Pura-pura. Mantap. Oke, makan. Panas. Berapa pisang ala? Taruh di sini tulun tenaran kalau Tapi mau lanjut lagi 2 jam. Jadi, tono masuk lagi. Janganlah TV. Oke, baik. Oke, baik. Oke, mantap. Ya. Iya, mantap ya.
Luar biasa ya nah itu. Iya. Gue mami tuh Maminya ini ada yang lemponya. menggunakan haming. Sampai di sini Sakala TV ya. Iyo. Sakala TV tuh tinggi anu. Tetendangan tinggi kalau Sakala TV. Gerak, dikasih na to. Ah, Bisa kasih. oh iya, ada itu bikin kasih. Kapan pengukuran Nopit? Oke, Sisil Niko ada. Tanggal 1. Oh iya, oke, mantap mau. Jangan lupa. Oh. Bisa mengawali mak warung tuh. Pakalores di parit tahun dulu. Kalau begitu penonton besar. Yo, sesudah kata lalu kita selama sang potong kok. Dia perkara rombongan. Tahu. Oh iya. Mana orang Lampio? Oke, sila di ada. Iya, ada. Pasang kali video datang uang tapi lain main. Terlepas tuh rombongan apa sakit kalian? Ya, oke baik. Woi, dia sini sibuk di baru deh. Iya betul rombongan Nasianek Maria di Kalolu Sabala. Rombongan Nek Naldo Lembangan. Woi, ada Salendang, ada Sepu. Woi. Dongloang Toraja Utara. Mantap. Rombongan Nane Axel Rura Toraja Utara. Rombongan Bapak Island Kendari. Rombongan Bapak Frans Ramtiallo Sukamaju Selatan. Rombongan Nasya Bapak Marno Lampio Sakala. Rombongan Siani Andro Kalolo Lampio Sakala. Rombongan Bapak Insel Lampio Sakala. Rombongan Nenek Hengki Rambakulu. Rombongan Nenek Fei Patong Luang Toraja Utara. Rombongan Mama Wawan Tampanan Tanah Toraja. Rombongan Nenek Tuan Patong Luang Toraja Utara. Rombongan Bapak Sul Pindrang. Rombongan Bapak Angel Patong Luang Toraja Utara. Rombongan Nenek Almit Tagari Toraja Utara. Rombongan Bapak Dian Bolu Toraja Utara. Rombongan Bapak Eson Panga Toraja Utara. Rombongan Nenek Berto Patong Luang Toraja Utara. Iya nasa moto tuh rombongan bangka disabu lah pasaka kalena diote babangat katonggonan la mengkara apa tamate karambon boyo kay sungan tomata. Orang Lampio. Oh, sudah mereka itu. Anunya orang ini. Oke. Apa tuh? Enggak kamu bawa nih. Anunya Ibu Parinta. Anunya Ibu Parinta. Oh. Apa itu? Indar apa tuh? Hah? Indar apa tuh? Apa nata tahu? Oh. Tapi di sana Ibu Parinta. Oh iya. Oke, mantap. Oke, dadah. Oke. Nah, ini Tolampio ini Sisil. Sisil Liku ada. Ya, ini Tolampio ya. Ada asing. Ada anak kepala dinas kesehatan Tanah Toraja. Iya. Ada Tika. Ada Kesia. Wah, minto balas tuh di kuah. Di kuah taruh di bakat tulung takin lagi. Iya ke tambah rombongan na Papa Wilsa Wasiur Papua Patamaduka itu. Oke, generas tuh. Oke.
Mapeta pada itu lu bagian ini ponta. Tandai mapeta lu kaya. Iya. Ya, ada dari Sanggala. Oke. Dari Tambunan. Tambunan. Ya. Pak terum-serum ini teh tukan deh. Mbak dari tukang ambil teh. Ya, teh marah-marah. Marah-marah deh. Merah. Anggur merah. Marah iya. Tidak sama anggur putih. Oke, Sisil Likwada, salam sama Ibu Lembang dan dari Mantung. Ada dari Mantung. Salam balik. Oke. Oke, salam balik. Kasih saya kantong pun lah. Panasnya tuh aja ya. Terus lah tu pekul ya. Oh, tak luang. Tak berbuat aja lu. Langsung nama ya. Langsung nah. Horas. Karoma. Oke, lokasi di mana, Pi? Ya, lokasi di Rambakulu. Nomornya. Pak Boris. Ada kan? Kaya kamba lu kan rumah. Peterunasan. Yang buat lu kan rumah lah. Ako yung mga kumande. Mana berkah itu? Apa? 827 terakhir. Yo. Oh, ini langsung tolampio ya. Oh, Sisil lo, tolampio ini namanya. Oh. Yan si makarat-karat atau tolampio to. Tarungo na po kung doon po karanin ang nila. Iya, ako ang kanasang kumande. Di kuali na rasa Hindi na kamusta ko yun di rasa Bawa mo kamu. Weh, dari siapa tolong marah kan deh? Tak pernah rombong kami. Ele, tak pernah rombong kami. Bangka mo. Ya, anu, Marno. Iya. Maka berkatama, tak apa bukan, tak apa. Tanam ko mo eh. Oh. Tak apa rombongan ni ana. Si turo lah di palempe tinau matang. Kari laming opang tinau mimbuah batun natulla. Natun tamo pamilbayang temay buntun na balik. Radan ombo tanete kaboro. Tona tundang to mama bating na simbolong manik. Naruyang kaboro Mariona lokon loerara. Me tundang to mama lago ba manalembang. Meruyang kaboro lago bentutuan lipusan dakasal. Huntundang to mama rarama kamban urro yang kaboro bukutang si peaderan. Tapurang munggaraga sang generan takumombong sang tiang karan. Si ulang tinting diyang ote luba bamadusen si kandero doan diyang ote taram bagama way mata. Susito sari tato lambang tento darra atau norong. Susito salebu uti kembong tento gaun kumarari. Lindomi pole sanda lindona ombok batur panna pantarisan makara engena. Inde mai todi garaga masuli todi kombong darang butu. Dawallo sang tampana bintoen sang garagan nara atugulangi sang baana. Iya tarugu bulan na tonggo na layugu. Lolo sumaniginay sugan bakalan doang tonggonan di tingaratuka. Daenan esungan di mangtalulangan. Meroro di kutang kena lamban tasigi huwagana. Diumba tarung bulana tonggonan layugu.
lelos maniginay sungan bakalan doan tiung badau may liliina padang di madandan todao padang nanay mirasa tidong to di poda tumuhani alwangina daenan nanay mentadu binamile siang karasia gatong pula mangga di belendo di gende tong barra pamulu makati dosi kampa waswam bangi ton angin lomai ton nabara di paturan turan ton temme sule sau angin umpa pole talim puru ton angin lomai ton nabara di paturan turan di umba dau mai tongkonan pasanga madandan sunganna karasiaga todau padang digente barangka bulanna lepongan bulan rangdan do tilangina pandan madari allo langan siayo galamba si barung barana pantara lagna duka padang dilanda todau padang nataralaga tongkonan napa naliluan sungan sigan naran todau tondogona siapa toralangi tiumba daw may tungkunan po pangulangada tungkunan na to di poda tumuane patora langi pagang tianan pangkalangan duka siyayo kalamba si barung barana tungkunan na datu baine sungan pakalandawan na datu manay rinonongan to tangan lambi pero sokalando tangan na dete pesum pakeipo pangka tungkon duka pantara nagana tungkonan tumika sarira tungkonan na puanga risenga todao ulugayangan na padang di makale tondon karo pokon na base kakanna liliina annan benanian nadai langgan siayo kalamba si baru barana tiumba duka daw may tungkonan patong lowang tumbang langada mengkara pa daw may tungkonan padang iring langada kumuay nang senga kenang bantara na gana tungkonan inang lain kenang pangaluluan na esungan na dodolo na potodolo tungtongun na luni kada neneena rada numpetin boy bisaran na todolo na potodolo susi sangka diyan nanni papalumpum to matua mano kasambuan pisik kada neneena mengkaining lodang susu peu mambisahan no todolo na potodolo kena ulang-ulang rara makamban kena tirenden bulan na buku tanga si piadiran ondo bebelan na makambam mo temebuan na rampanang kapak manimpa mo tak binaba suliang nalo na po makambam mo teme takinan pia na po mabidangan mo teme sembiral lotong nulo tete manik tating kakamate kamarintinan mingkara apatamate kamadandenan rampo tumangi sola tumangi tutun kiret pengedusen sola inde tona lambi red pengedusen langan duka siayo galamba si barung barana pantara nagana padang rilampio to daw lili limbu apa na padang di sanggala di gende gua libasi yang pangalumuran turi yang ana sirene sirenge sambolangi daw may tungkonan lempangan pasang kena tuang matuara pagarapangan na tugunundong at tuntong pasitara na komi allo masakke pasiluluan komi kulla mapia di miram popole tang tito dalam tege tutun tang dia sogam putu untung gonian lo leko onai dedau simbol ngomanik dedau lokong loira limbo kami di yung tebalaran ampakna kamarintinan tasik di orang tiam tayun na kamadan denan lam teinan di dorai kandau re mauli di matai lola di salabi kayang adilindo tau lami na isi tiro lindo targo bulan na simbol ngomanik simang te berupa angga mana sariwan na lokong loira belan na marasa munggaraga sangke deran kumbombong sangat yang karena palimbong inde kapurampangan lampatasi doleran membuat dasa kalamitari madiyong daru masih dammo lami kala ababara diyong rakka asitaduan diyong basena nenek diyong panda to di bota bunga inde kalau si pono sinna polu si tammu ora ana si tammu si pagatana ponno bena si pagatana kapu masero pindan kapu malum pabumbungan kapu pak kombong to ulun nasalu panampa to ombo ona bura-bura si tuwa ngasamba ko digiri galang pak rinting todori
sitiwa tangke pandang-adang. Setiap pijakan kaki berlinang air mata. Namun engkau hadir membawa irisan-irisan pinang putihnya kapur, simbol kebesaran masyarakat adat Toraja. Berpayung tradisi santun warisan leluhur. Berjumpa sahabat kerabat handai taulan dalam pernyataan duka cita yang mendalam. Seluruh persahabatan ini, seluruh silaturahmi ini akan terukir indah di lubuk hati yang paling dalam, menjadi warisan abadi sepanjang masa. Berjumpa sahabat kerabat handai taulan dalam pernyataan duka cita yang mendalam. Walau nanti kita berpisah jauh, terhalang gunung yang tinggi, terbentang lautan luas, menggapai segala impian, menggapai segala harapan. Sampak na pangan, ku sampak na paraya, ku sapang nama darindin, dia tondon tobatan. Gaman itu mangi-mangi soal. Oke, mantap. Sebentar lagi bulan Oktober hampir itu sampai bulan Oktober sekarang sudah ada 9 hari Senin ya, betul. Oke. Bagaimana karya Pak Guru? Sulit ya. Hai, Panas sekali. panas sekali le. Mana beras Makassar teh? Wah, lebih panas ini. Oh, lebih panas ini dari Makassar le. Betul betul. Lampu ba Sulawesi moran dan dipudukku kubalik bombang buah galingko na lilabon delang na lindo duga sandalindona ombok duga bang tarisan makaraing na anggato timba dia main dinik na padang di Sulawesi Tenggara dolo dia main padang di Gendari timba duga bang taranagana padang di Ramtebau kodau lilik Ramtemen duruk kondong pi tiumbak lemai padang titanan talu padang sambak batu lalekan tonola tampo malolo dede randanan mandang tang kelok kelok padang nanai tiberu susu pasak mata sakana lebongan bulan nanai tibe dokatonan tamuan na pandan matarik allo pasak bolu bak gantianan na tulangan duga sialu kalamba si barum barana todau tondokan itu lala talu dainan dilangda sambak matulanikang timba parang dipanga kang lagu masalah rindengi kang lagu balego na manang ngabadua angga po timba domay liliina patang penanian nalili bisa bakana todaw padang diuntao todaw padang to dibagi alugma lalong-lalong ikatanan ni sangka maka sia-sia belanda membelakan nang kisam toyang kan nang dipilih gumuay nang asinga iya padang dibuntao inang lain iya patang benanian nalili misak bakbana alugun nama lalong-lalong sangka nama kasia-sia minggarunto pato boko talina pasakin ang puang matua raapag-raapag pagumombong malabita puntong pasitaran ng komial lumasak timasulan asang radan pasilolowon komikulak mapyeda diang damairi mirambo tang tidodolem tegitu tuntang atis dalam duto laung tonggon ni allo legok na laung ni sungikulla sumolena tinde daw simbolo mamanigi te daw lokon loe rara turu-turu to mammak mo daw te tandok bulang na di baro ore te matindo
Daute Palang Taman ini. Ito kena. Ang kamu eh. Nah, mau mana yang samping? Kurang kapangan, kurang mau. Berapa? Iya. Oh, Kemana ini? Oh semua jadi. iya. Oke. Halo guys, turut berduka Guys. cita. Ya, saudara-saudara, keluarga-keluarga di mana-mana. Salam dari Rambakulu. Nah, Salam ke seluruh pelosok. nah. Apa ito ini ya? Kanal itu oleh Sipang. Beto apa na le? Tadi pas kita doon ano. Apa foto? Iya. Foto lamban mo. Oke, kweni pemura na pasa kita foto to doon ano. Do pentugilan na.
Ya. Belum ada teguran, dua hari lagi. Besok lusa. Besok lusa. Sini. Selamat Pastor. Ya, oke, selamat. Ya. Oke, Pak Lembang, selamat ke kampung. Oke, yo. Kita pulang dulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Om. Ya. Misa bukan Goriong ke desay. Iya, ini ada rambut dulu. Oh, kemungkinan. Iya. Bala. Oh, pemakaman plat Makamban. Plat besi. Iya. Iya, dapat. Bas
Ya, oke ya. May makai makaburu, mungkin kita tanggal 2. Tanggal 1 kamu karen kemang makaburu. Tanggal 1 nih kaburu. Iya. Oke ya. Oke ya. Oh iya. Iya, ada pernah ku tanya dulu si Kondo toh. Natan iya. Oke ya. Ya, ada pukul Telkom kayaknya. Oke. Ya. Aduh, malas. Kang daw ko gina, sulit ko mi. Yung mati na bingung-bingung dia. Aku takutan dulu kan. Dia tadi perampok. Kasilim ki. Aduh, dapat apa? Pada iya, lagi pedau. Salah minani dok kita lampion dah. Laminani dok kita. Lampion. Iya, minani dok ibarat tuh. Karena ada wakilnya datang. Panasnya membara guys. Panasnya kayak di nah, semua pakai kipas gara-gara kepanasan. Kayak terbakar ini. Nah. Dari mpele ye, he. Nah, yang terlihat dingin gitu. Kayaknya sudah mau pulang.
Bagian pendapuran. Mga sumaganta. Tayo pa naman tis. Tayo pa naman atis. Yung kape. Bang. Iya, daw balak-balak. Halo. Halo, bosku. Beres. Beres. Beres mo? Beres. Oke. Mabiri kita doang, sama si Masan.
Lah go tole megatame rokote Pak Lisun nanti katonggonan Messi man benduan tole rokote pompong bulan nakamadan dena mata besoleng karara na Messi man rokotim banting ayo malak bina angkata banda panaria kanun te lantang karampuan boyok binti panololoan te kay sunan to mataka kumo bu komisi tirolindo bapak habutan lang uko si banta karubang atau mak nabonanaw si bamato ikut biyong kaburang pangan si bapak ng karunang diyo palangpan di bono nalambil ni dupa tanda nalo na nadate ni bula kasi daw karena di nalangan mudo kasalo airan kami tepas sumbungan purut ilain ni kumosangin te nabelalang kami tepong kurang paulelayan tontong lama kamara gantang daw may titangkunan kanara na lama bitkan kumaris ting naote panito na paulelayan kumuha makamban te may katang palampiran masiriman apa te may katang maupuran untandong-tandungan ni te may tanda berutung tadi may iba panalin pangarampong paligan katongkonan paminto na daw tang latama mora mari diyo bakte diyo batang di kalia temas sulanasang tang latagang pang momallo na itong tumatang talindo mairi bilang na tayo mirgi dugalindo na lebo pang tari sang palilian nuran kita na sang dupa tayong bating rintin tema rio-rio na giguwa tabi tabatan na bataling aduan tamas sulanasang tapalidan maya-maya suling paperang itang mairi kulang alham dan kaya sangara dalam itu bulan pada gulai di dalam botol segi dulu di pagantan belawang tang belau tiba itu coba ulai yang tang nama sana ketomponan tentang anak putih rambang dua anak tang laboni pangan para yang tang iya mau ketomponan kemarin tidak nasian ini ngandro ketomponan kemarin tidak nasian ini ngandro kalau lampio sangala rombong tanah kasih kira ramakaman paling bulan itu utang sebenarnya untuk matang yang suruh kemudian kemarin tidak nasa Bapak Marno waktu itu Palembang Lampio sangalak Rampo mempatu lagu Bapak Nauna katongkonan kemarin tidak na siapa Bapak Insen Lampio sangalak mempatu lagu Bapak Una katongkonan kemarin tidak na Nenek V patong luang Toraja Utara mempatu lagu Bapak Tuan katongkonan kemarin tidak na Bapak Ulisa Bapak Nawilisa yung naiwasilo ng Papua nimbanto lago siya Bapak Napuan katongkonan kamarintinan na Mama Wawan kaparang tanah Toraja nimbanto lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na siya Nenek Tuan pa Tongluan Toraja Utara nimbanto lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Sur Pinra nimbanto lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Angel na patongluang Toraja Utara nimpa tulago siya Bapak Napuan katongkonan kamarintinan na Nene Almit Tagari Toraja Utara nimpa tulago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Nadian Bolu Toraja Utara nimpa tulago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Eson Paga Mimpato lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Nenek Berto patongluan Mimpato lago siya Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Salupo patongluan Mimpato lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Nenek Axel Rura Toraja Utara Mimpato lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Ailen Kendari membantu lago Bapak Apuan katongkonan kamarintinan na Bapak Frans S. Ramtiallo Sukamaju Selatan Rompo Matangkian Suruh katongkonan kamarintinan na Nenek Naldo Lempangan Rompo Matangkian Suruh katongkonan kamarintinan na Nenek Hengki Rambakulu Rompo Matangkian Suruh katongkonan kamarintinan na Bapak Grace Masamba membantu lago Mama Ebi minto na to la si tiro kami mempatun na lago Bapak Apuan la si tiro kami Bapak Apuan mempatun na lago Tangkian Suro la si tiro kami Bapak Una ondong mempatun na lago Bapak Una la si tiro kami Bapak Una mempatun na lago Mama Ebi la si tiro kami Mama Ebi bantu la sitiro kami tamay ito may panto na yalang batirang kuminan minayin panaro katongkonan la susi po sa kararata bagandaran mulawang ka nalambiran na di pudok ko na dati ubokal lingko na nilapo nakuha ka na tamay ito marabutan lang sumbong pudok ko na ang ito makakabo ng nao kumuha minto na mainan kawata rampo tongbang
musika na lante salud na bating kalolala na Mario. Tang berrauta na tegara kurian sumanga kami tabong bilang te bisa rakulian karaya. Bilang na sandauleng ito na tamara putala lang pakara kurian sumanga. Sonda kalubin biangga tamak kapura naula sabo kurian karaya. Bilang na nalambiki mali mo na sangka. Karampulan tariya masola nasang. Naturu baidan kalua alangan di timong makulolong di rande mau tangkelasuan. Bumade daw pang niya tami katanggunan tala sumpurolo ko na lang bu pendaunan na. Na sumpurolo ko na boleh katanggunan bu pendaunan na kamarintinan. Ta sule banuan ta solana sa lumapot na lalawata atang ngamairi lakulang tang sarang binta. Tontong otomaro butal lang ang gatama kapunan na ondong rakatago ta pasumbulang puro. Itong tawo naman ladu masamba yang langan puang matua daw tang nanangi. Tidak untuk para rata na ulisip na bata ratu tidak uang di surau ukuran na. Di bulintong susarian na di sampah do tilangi kay sungan na. Na tongtong morabintiro solo nene memang talumele. Tontong lambora kaya sa pindah laung pipiki dan lamarendeng. Anta masa kaya mairi marudindin masula nasang. Na toyang yuluran dan nalalang temay bala. Malang samban na bantilakam temay kasanggangan. Tasula tangan titero lentege. Lumokong tangan Yesus kambuto. Lago banuanta sola nasang. Salama lago kita to rampo tongkon. Aku kan mari ke taman na iya, dia mau kilo lang ban. Kalian setelah lawan mah, kapal yang keren itu, seperti riba. Singo. Dalam pindah ke Wah, sepi.
Kopi na miray. Di sini Jose. Di sini Terlambat datang. Iya, paling belakang nih. Penutup. Bukan penutup, masih ada nanti. Masih ada kah? Masih ada dari dalam. Oh. Oh, baru sangat TV. Halo. Halo. Baru tiba. Tetap din na. Ikaw tabi ko minayo kung naman ka. Jam 7. Oke. Demikian dulu pemirsa.